Het na bel cookie channel THUSOH LAHKHOM ngai ho jouse na bon nikho pha tunin zong van noi mun chung chuma kon THUSOH LAHKHOM hu anangai khom ke ta hote Duni September ni simsom thumni ho a THUSOH LAHKHOM ho Russia le Ukraine ki ka kido na achi ha jing to lan in Russia ten Ukraine sa son lama sumi khupia medical center bom anaka phum nawa mi som in thina anato kin ove bulu na chi ha pena low ina hidam low mi som get lagup le medical staff som thum le get uma ahitin Ukraine officials on ase ove Ukraine President Volodymyr Zelensky in hospital munchan geza Russia ten bulu na achil ha pinaw chunga vanui zingya ho na anei u angai ze ati THUSOH masangze machu Ukraine Air Force ten Russia ten jan ki ma bulu na hinchil ha pi uva drone a hin kap now drone som thumle sagila a songblo ko ki kap la e ati hi chhol a chin ballistic le cruise missile ni zo apang e ati ve amahon ase be nawwa Russian ten drone som na nga ta zong kif hopi pamlama akap la ovin anaphong do ove THUSOH ho hi Ukraine President Zelensky in Russia gam lailung lama long range precision guided galman cha ho aman thaina ding uwa western gam ho ko ma phalna athum lai ahin alang khana US President Donald Trump in Zelensky hi chamna thaina ding do dar hi tin anango e kitina thu a Ukraine President pun US President Donald Trump in ahong hlung ding November nisim nga ni ho a chiladi US presidential election a kaido na anaile Ukraine ato sa ding dan akom ta a anahe sa in ahi hiti ho kala Russian Foreign Minister Sergei Lavrov in nuclear galman cha ne amaho to kisara galzo dinga Ukraine akigo nawwa gi sal na khota ananai zin ahi United Nations Assembly a holim na a Sergei Lavrov in nuclear galman cha aki gi kiti hi ngol hoita le lu baiva sa na hi ati ni ho masangze mazong Russian President Vladimir Putin in nuclear doctrine achi pu ki khel a I ham tia Russia sa na a conventional missile ho ang ki man kha le Russia in nuclear gaman cha aman jing dingdan u ana phondo asa hi gamte ni ki ka akidaw na hi kumnil ake ahong hina Russia in aday bangta a gamla ana anay zolova in nailam cha akun Ukraine solam kaya hi all ola machal na in NATO jing chu hi hiti ho ze chun Ukraine President Zelensky in western gamhon peace formula ki ti khat Russia to anay do na ding ova agon chu Moscow in hata aza ada apom lo hil hi THUSOH ho to kimanin North Korea lamkai luboh Kim Jong-un Sopinu Kim Ya-yong in patheni hochun United States in Ukraine boina hi asu kai sa European gamhozo sezo akai lut hitan hichihin nuclear galpi ahin su do ding ahi ati amana sebena United States in Ukraine adinga military aid api jinghi asu hilna limpin zong ahi ati het thei khat chu gal ki panapat North Korea hin Russia hi galman cha anake thopi anapi jing ahi Israel sapaitin Hezbollah gargut bol lamkai luboh Hassan Nasrallah airstrike a anatha utolhan in gimnei ta ahong kilang le naw ni som le ni khat hin na le blue line tia ke he muna maban ichana hong kho si dingham tia mi pi lung liu law chu achina chai khat humdo dan in akilang tan hi velvet theidi in September ni simsom le sege ni hun Lebanon gam sung pumpia Hezbollah 10 aman u pezer hozo se hu khatna anapo ke zin apet penemi samle ni anathi in mi sangthum wat anamachang uve nisim som laget ni hun amasa tso tabang in waki toki ho anapo ke zin mi som ni anathikit in ahi nisim som la ko ni hun Hezbollah 10 le thu na nei ding in kitip na khawta ananai uve nisim som ni hun Hezbollah commander Ibrahim Aheloute Israel sapaitin elstra in anathatkit uve hichini khochun Hezbollah 10 ale thunan rocket zakhat la som na nga ta chu salam Israel gamsunga anakap lut uvin ahi nisim som ni lakhat ni hun Lebanon gamsunga Hezbollah ate pansa namun zakhat la som get ta chu Israel 10 anasu chimit hel uvin berit khopi zong anabulu nawa mi som thumna sigelam in thina anato e nisim som ni laninin Hezbollah 10 Israel chunga abi umloga ti chu open ended war an phun hum ave nisim som ni le thum ni hun Israel 10 Lebanon gamsung mun
jathumta airstrike anabol khumzi uvin mi zagup valentina anato uve hichihi kidawna sunga Hezbollah lama mithi tamni penzong ahitai nisim somni lali ni khon Israel Defense Force and Hezbollah commander pa Ibrahim Muhammad Kabasi anathazo kitawin ahi nisim somni langani kho a Commander Ibrahim Kabasi athitu adi ahidan Hezbollah 10 anaphongdo ovin alethu nan Tel Aviv hupia Israel Intelligence Mossad te headquarter chu long range missile in anabulu ove hinla Israel 10 anakapla man ove nisim somni lagup ni khon Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in kedona chunga him kham a umding dan THUSOH a ki so chu ananil kal e nisim somni lesiginin Berit kupil hanglam kaila achu Israel 10 airstrike anabol kumkin ove hija achun Hezbollah commander Muhammad Hussein Tina anato inahi nisim somni legetnin Berit kupi ki buluna achu Hezbollah lamkai luboh Hassan Nasrallah athidan Israel Defense Force 10 anaphongdo ove chule Hezbollah 10 zo lamkai pau athidan pochin ove nikho somna khat sunga hin Israel 10 Hezbollah telam kailubo umcheng atha gam tabang uti theichu hitai mabana Iran in amancha dinga koi hungki tungding hamti hi Israel 10 avet li jing uchu hitai Manipur Security Advisor Kuldip Singh in Myanmar akon kuki thingnoi zakovel Manipur ahunglut e ati lunghlai lova sana kuki MP Manipur Kim Committee on Tribal Unity Kautule Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF in Satdang Abol nisim somni leget nin lol hingtain achi hain kuki zo chate chena hopi sung juthip bathipin athipin ahi lamka kangpopi tingnopol phelzol chule kuki zo chate chena hopi zo sia buina imacha umlo in Satdang phate in achi hasing in ahi kuki zo chate chen khupi zo si a sum korvei namun themzil namun le office ke ti zo si a ki kha in lampi a gari chile wa le muding alhom le in hi damlo pol emergency kin to ke matilo passenger po gari thaile zong muding ampoi het thei chu kuldip se in Myanmar akon kuki thingnoi zako tabang Manipur ahunglut in September ni simsom ni leget le meitei te chena hi boluding a hi tia anase a hi ahilla phat cham khat zo in hichi intelligence input hi adi lo ahidan anasai kinin a hi Kuldip Singh to say lung helo ba san au ni sim som ni leget ni azong ITLF in lamka khupi sunga zong thimzil na mul office zo si anakha hitai hichi sadang to akimat in dai lo thil so ima het hipoi lamka khupi sunga amuna volunteers on lampi ating uvin poi molawa gari haile ho anung sol on hi September ni sim som ni lali ni khuwa ITLF in press note asona achun September ni sim som ni leget chan village volunteer le milip lunglim ge chaw ma medical team ambulance zo se kiging saum dinga het sa na ane a hi Ningkum may ni simtumapat Manipur boy zawa muntinao checkpoint ki koi hola do hinading in Naga Women's Union NWU in Ministry of Home Affairs Central Military Institutions lab State Home Department hinga nge na anaitai NWU say that in Lampia Bangkal barricade le Borasunga lay ki henga ki koi ho hin Lampia chile va le ho asunong ka in fundamental rights kal ahidan jong apungdo in ahi chule hichidan in aphallo checkpoint nga hon lampi a chile wa le ho koma don lakai abol jing uzong hi mi pi su gan theina hi ati hichi checkpoint nga hon chile wa le ho koma sum adan uwa a hausi jingke u demna jong aphong do un hi chule hitabang checkpoint ho apoi mo be sela wa check ki bol jing zin thimjil chapang ho aphat lep lo in omzi uvin thimjil chapang ho lungthim atong khale e jong ati hitabang chalo na hi National Highway Act 2002 to akikal hin agam na thei chara checkpoint hola do digin NWU in nge na anai in hi chule Central State le Meithal Choi Group mi phabamin mi iza sa lauta abol uzong nasata in NWU in themo chana thu apong do un hi geldo thei khachu Manipur CM Lui Okram Ibobi in Jun nisim samla gate state holiday a anapon do dailo ki pin na sia on something National Highway 39-53 June nisim somla ko 2015 apat August nisim somla kha 2015 chan ban anabol over chukuki ten alam lauta ad dauna anakinai lo hi
September ni simsom ni lege 2024 nin alang tua inakigin nikho ahitakilhan in muntina hoi lai pen ahunging tadem tia inagel jing uchu jingka niden somnakhat minin somnile sagi velchun jerebam area mongbung sezang chu mailheiten enka pankit ovin alang tua ki kap tona nasata an chilhan hunga vivi hon nasata in pan an laovin phat chom khat chu lungneo la dipdam jing khom in anung ovin ahi akiti hinla nilha ni dan level in mail heite chu ananung chon ovin ki kap tu nu chu anathip tan ahi nidan nga ka sung tabang ki kap tu na sunga hunga village volunteer hozo se ki su kha na ima ampoi thulut ki modung zuizin mail heite hi akitong kha mi li amu ve ti hi akhe chin thezin azi chu akitong hwa ho thisan hi akwama honjong amu ovin ahi hinla apet ta athi hi mi izat diuwa hi chi THUSOH ki su chan hit thuchin ima aki henai pu akiti azi chu mai heite hi kisel thim ta ahivin thizong lewje sibia lei alai uwa ki ser mangjing ziu ahi achil sa September ni simsom ni lege jan niden sagi le mini somthum langa vel a duty ha gamnum supermaina police station a pat SI nikho site vel sununwiza IDF mili le minsei son kho rain kho son chule chung kho income gi phai khela ga leilha ai mi ni ti chu kham khol ho vom kum som thum la ko chule han khogin kum som thum na sagi chu santipul chan agadal ha ovin ahin nung puida ovin ahi hangsan ta duty bola ahin kho chanding gi chalo hela mi ni hin kho agahu do zivin thangpu kipgen officer in charge gamnum supermaina la officer son duty la ho while hunale ki pathil pi rupees sangkhat che anapi ovin ahi duty ki ta na nei pama dam sela mi ni hin kho anahu do zivin oc gamnum supermaina in am ho chunga pa chana sangta anyapi in ahi tin thulun akimui KUKI MP cycle lamkai defense committee akun September ni simsom nilako nikho a thupi ananai nawwa igaldaw uhi phatlam sanga set malam anozing ze in defense committee in aphatna thei pendinga lungyal akinei talhan in volunteers zong masanga sanga tamzo igam sung uwa akikoizin chule palmunjong atha a sembeding lungyal akinei zin ahi ati ahin agam sung mi amlozin nato thilgon alol hin thei pon ahi hizi chun wakan area ho hindal ha a monchoma umzo se ana adam law school college kai ti lo September ni simsom thum ni ho ahi na humon chi u na lezo chi diwa thupi khauta kahinne u ahi ati na ban uwa poitabang thupi na asa lo omle defense in khauta achung thu ki saiding ahi ati be Department of Media KUKI MP Ukro District in September ni simsom ni lakoni khon hangsung mi pi te hedinga thukin anasodo ove achi sani kho masani a THUSOH nam volunteers ho khuna mai te pasalni matna omhlan a ki nokto na ki le to na amdo na ding a ki got na achil ha ta zin Ukro District hopsunga cheng na mi te hi lamle national highway in azo pa a qualify mi tin free alam ha na mun hezin September ni simsom ni lako 2024 jan ki mapat aphat tip lawa son hi han jan he zongle nammi koima achanga wa thangle umlo na ding win het sa na ho ta hi angkenei ze chuzong la hiam tia ginmo thei hunama ki matna thei kha lo mi se pe hi zongle itu kha ule ichi thei wa ik het sa to ding win zong het sa hi ve nisim somni lako September 2024 ni hosunga pat akisai to akimana tilso om ito kha ule KUKI MP KSO Ukro District Defense Captain pen koma agang thei pena zong i sa ding u hi i hamtia normalcy ahung umdo ka akisai na asa lawa changlat le aphat lawa lam leng ho om le impin ngan sina kipibang Ukro VV hon adatu a na to na ahin nei ding u hi tin thupon chun asai ze dunia di in THUSOH ichan in akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe